Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 35 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. После 4 години и 1 месец, последното интервју беше некаде 24 март 2019 година, Југослав Петрушич, едно интервју во 2 емисии, ексклузивно интервју, веројатно најдоброто интервју кое во последните 12 години го имаме снимено, го имаме правено со Југослав Петрушич, интервјуто во рангот на интервјута со Томо Аврамски, интервју во рангот со интервјуто со адмирал Давор Домазет Лошо. Останете со нас, погледнете го интервјуто и сигурно нема да зажалите. Југослав Петрушич, последно интервју тука на исто место, 24 март 2019 година. Така е. 24 мај се, односно април 2023 година, после 4 години и 1 месец. Како сте? Данас е 24 април, да. уместо мај. Да, како сте? Добро сум, хвала вам што сум ваш гост. Задоволство ми е што могу опет за тај дел доле становништва да говорим, значи не само о Србима, Македонцима, Албанцима, него односно Албанцима, Македонцима и Србима да се нико не наđe уреđен, Турцима кои доле исто доста живе или свим другим народима и нацијама кои живе на територiji Македонија, односно опште Балкана, читавог, волел бих да кажем нека своја мишљење, нека моја сазнања, наравно кои ćeš ми ти питати. Картата е тука, книгата е тука, тамо застанавме, тамо и ке продолжиме. Кога човек ке се врати 4 години назад или 8-10 години назад, кога почнуваме да ги снеме интервјута, некаде 2012 е првото интервју, значи помина 11 години, повеќе од 60 или 70% од работите што се кажани се остварени. Чисто како вовет. Ние пред 4 години кажавме дека ќе има наплив на мигранти кои ќе барат работа во Македонија, па ми сугериравте станот да го продам и земјата за да можеме да заработиме. Излага сега пред 2 месеци, 3 месеци вице-премиерот во Република Македонија за економски прашања вели немаме работна сила, ќе мора да увезуваме. Значи процесите ги видовме, процесите ги погодивме што се вели. Васко, сасвим нормално да увоđenjem нове технологије, односно креирањем tih novih zajednica tehnoloških koje su došle na Balkan malo kasnije nego što su bile u Evropi, su izazvale bes i ljutnju kod mnogih ljudi koji nisu hteli da čekaju, zato što smo naučeni da živimo pristojno, jer smo do 1990. godine živjeli u jednom svetu koji je bio dosta zaštićen, prikriven i uopšte nismo ni videli o čemu se radi i ljudima je trebalo dosta vremena i nisu hteli da čekaju da bi mogli pristojno da žive, nego su otišli na zapad. Ne shvatajući da će sa zapada jednog dana morati isto da napuste teritorije, jer Evropa danas u današnjim uslovima neće moći da izdrži način izdržavanja radnika, odnosno sve ove uslove koje je do sada davala ljudima. Oni su samo, kako da kažem, kasnije došli u istu situaciju da će morati sve da redefinišu ponovo, znači i penziju i plate, odnosno lečenje i tako dalje, i da čitav sistem ne može da opstane, jer više od 30 godina on živi na nekim vrstama kredita koji nisu dobro organizovani i način tog života mora sada da se promeni iz korena. Значи дека тоа што СФР го поминула 60-тите, 70-тите, 80-тите години на минатиот век, сега го поминува Европска унија. Првенство на Европска унија, Европа или тој запад што го нарекуваме. На jedan sasvim drugačiji način, za mene to su sve bili eksperimenti. I SFRJ i Evropska unija. I to ozbiljni eksperimenti. Pre toga Amerika. Ja pričam iz svog ugla gledanja, znači nemojte, kako da vam kažem, znači mnogi gledaoci će naći sada ja sve to znam. Ne, da ja znam ili ne znam, to je nebitno. Ja samo pokušavam da kažem kako ja to vidim. A ja vidim to tako da svi ti projekti slični Evropskoj uniji, Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji ili Evropskoj uniji su bili ozbiljni projekti pripreme svega ovoga što treba da se desi, odnosno pripreme ovog novog doba koje je počelo 2020. Tako je. Na ovim kartama koje ovde imate, na tim kartama taksativno ćete videti zonu 1, gde će do 2040. godine ta zona 1, znači Evropska unija, čitav deo Rusije, deo Bliskog istoka, uzimajući Kinu i taj deo gde se ona nalazi, Japan, sa Australijom i Novim Zelandom, to će biti jedna zona sa Amerikom. Jedna. Sa jednim pasošom ćete putovati. Значи, целата таа зона. Ке може тоа да го анализираме, ај малку вове да дајме у целата таа работа. Значи, ние последното интервју го правиме 24 март 2019 година. Тако е.
давате уште едно или две интервјуа, тоа е некаде април 2019 година и ве снемува, исчезнувате од јавноста. Сега нели го дефинират вашето враќање како враќање на отпишаните? Може да се дефинира како враќање на отпишаните или вие цело време сте тука, присутен, читате, гледате, следите, пишувате, добивате информации? Hteo sam da vidim taj presek, da napravim, da vidim da li sam bio u pravu, uopšte, da li jedan čovek koji se bavi nekim ozbiljnim analizama ili se bavio nekim poslom, nebitno kojim poslom se bavi, da li je on u pravu ili nije, Vasko? Da li on stvarno dezinformiše velike, široke mase samo da bi profitirao od toga ili stvarno nešto zna i nešto može da pomogne da se jedna društvena zajednica, nebitno koja i na koji način, ili jedan širi konglomerat kao što je Evropa, odnosno danas čitav svet, o čemu sad pričam, može da nađe neki put i mnogim ljudima da ideju kako u tom zlom vremenu da se snađu, odnosno dobrom vremenu da profitiraju. Znači, nema ništa što je loše i dobro, nego sve ima i lepo i ružnu stranu. Jugoslav, последната емисија гледана на YouTube некаде 220-230 илјади луѓе. На Канал 5 телевизија, просечната гледаност тога се емитуваше на Канал 5, или на Алфа веќе не се, на Канал 5 мисля некаде телевизија, имаше некако околу 200-210-220 илјади луѓе. Што ги рече 400 илјади луѓе во Македонија имаа гледано таа емисија. Или што ќе рече секој петти македонец, ако ги земеме децата во тие 2 милиони луѓе, има гледано таа емисија. Или ако ги трнеме децата од 18 години, што ќе рече секој втор или секој втор и пол македонец има гледано таа емисија. Што значи дека стравично влијание. И кој велите ви требало време да видите дали сте биле во право, дали не сте биле, дали сте влијаели или не сте влијаели. Од сегашна временска дистанца после 4 години сте биле во право или не сте биле во право? У većini stvari, kako da kažem, imao sam ideju na koji način i kako se razvijati to društvo. Normalno da nisam u pravu u svemu, normalno da sam imao previde za mnoge stvari koje sam radio, ali za veći deo onoga što sam gledao kako će to društvo da se ponaša i da će ostati bez radne snage, da će ta ekonomska kriza doći na takav i takav način, da će ti konglomerati, recimo politički, biti samo dogovor između njih i da ti konglomerati su u suštini neke društvene zajednice koje postoje 200, 300, 400 godina. I da su se samo instalirale tu. I da samo su i one mogle da sprovedu tu reformu takve tehnike i tehnologije koja je u suštini uslovila da danas Evropa može da dođe do Balkana i da nestanu granice. Jer danas Evropa zavisi, njena bezbednost zavisi od toga da li će granice nestati sa Balkanom. Svi mi kažu, pa u tome kad nestanu granice izgubit ćemo identitet. Pa kako misle da preživi? I sad oni misle da sam ja za to. Ne, ja nisam za to. Ja sam bio prvi borac protiv toga. Имате 3 фази. Вие велите дека имате 3 фази во вашата кариера или во вашиот живот. Првата фаза кога сте титовист, Tako je. или комунист, или како велите бевте подготвен да убиете за Јосип Broz Tito. Втората фаза сте националист и третава фаза сега сте глобалист. Така јас можам да ви дефинирам од кога се вративте. Prvo sam postao modernista, nisam uopšte globalista, ja samo sagledavam realnu čitavu situaciju. Ja sam se borio, kad kažem borio, pokušao sam da shvatim da li može čovek danas u današnjim uslovima da se bori protiv bilo čega što je tehnika instalirala. Znači, pustimo mi sad gde se nalazimo, gde živimo i šta radimo i da li sam ja za jednu partiju, drugu, da li sam za veru i za nešto drugo. Sve to je primarna stvar koju svaki čovek nosi sa sobom. Gde je ovde problem? Ovde je problem kako danas da živite bez te tehnologije, odnosno kako da se krećete, putujete, kako da dođete do bilo kakvih rezultata, da zaradite novac, ako ne koristite sve ovo što vam nudi danas društvena zajednica. Добро, Југослав. Ако можете да направите споредба на тоа што денес го живееме или ќе го живееме до 2030-2035 година, со кој историски период во изминатите 20 и некои века би можеле овој период да го споредиме? Prvi period rastakanja Evrope, odnosno razvlačenja Evrope je počeo 1980. godine. I priprema da se uništi Jugoslavija koja je počela 1990. godine do 2000. godine. I to je bila neka priprema stvaranja jedne evropske vojske, odnosno mešanja stranih sila, tad se srušio Berlinski zid, desilo se mnogo stvari u Rumuniji, tad se rešavalo centralno pitanje na ovim teritorijama. Znači, Rusija se oslobađala... Sovjetski sojuz, 16 republiki, odnosno državi se formira i tako. Ali šta se tada desilo? Kakve su se pljačke desile? Šta je izgubila Rusija tada? Sve. Šta je izgubila Rumunija tada? Šta
Šta je izgubila Jugoslavija kad su počeli da se vode ratovi? Ko će da da taj kapital? Znate li kakve su to vojske bile? Pa samo Socijalistička federativna republika Jugoslavije, da vam napomenem da je imala vrednost naoružanja, odnosno objekata i svega što je imalo, da je ta vrednost bila 900 milijardi dolara. Samo JNA. Pričam, čitava infrastruktura države, ne samo JNA, nego i policija JNA, sve ono što je činilo tu državu da bi se branila. 900 milijardi vrednosti, to su i podzemni bunkeri, i avioni, Željava, sve što je, čitava infrastruktura naša. Pa kako vi mislite da ta infrastruktura preko noći je slomite? To morate sve iz početka. Ko je zauzeo, koja je vrsta ljudi koja je došla da zameni te ljude? Te dobre čike, kako mi zovemo. Ko su te dobre čike što su nam otvorile oči da mi navodno ćemo živjeti u slobodi? Oni koji su pričali o četnicima, partizanima, oni koji su pričali o komitama i o nekim drugim ljudima u Makedoniji, ovi koji su pričali o ustašama i partizanima u Hrvatskoj, oni koji su pričali o mudžahedinima i dobrim i lošim muslimanima, oni koji su pričali ne znam o čemu tu i stavljali nam šangarepu da mi trčimo uz brdo ko magarci. Pa kako misliš da se to završilo? I kako misle ljudi da će se to završiti? Evo najbolji primjer sad ću da vam dam. Šta se dešava sad u Prištini, šta se dešava u Skoplju, šta se dešava u Beogradu, šta se dešava u Republici Srpskoj, u Sarajevu, u Hrvatskoj? Jer se svi borci bune koji su ratovali. Koji borac je dobio nešto što treba da dobije? Za koga su ratovali? Niko je ne dobio ništa. Site se žalat. Pa dobro, da te pitam onda. Pa ko je nas onda, zašto su ti ljudi držali pušku? Ja postavljam pitanje. Da li je tako bilo i za vreme Drugog svjetskog rata? Da li je tako bilo i za vreme Prvog svjetskog rata? Da li je tako bilo i za vreme Prvog Balkanskog rata i Drugog Balkanskog rata? Da li je tako i sa našom verom? Da li je tako i sa našom ekonomijom? Da li je tako i sa našom politikom? Da li je tako i sa našim izborom? I šta danas? Došla nova tehnologija. I kako vi danas da živite? Kad je ekonomija prouzrokovana čime? Pa isto koji je ova politika. Zašto ljudi ne podnose način konverzacije koju mi imamo, odnosno gde želim da ukažem da i ostali ljudi imaju pravo da žive? Nemam ja ništa protiv ovoga da na ovim teritorijama dobar deo i upliv ima, recimo, turska monarhija, da Austro-Ugarska i dalje ima upliva ovde i tako dalje, i tako dalje. Zašto su se Amerikanci umešali i Rusi na ovim teritorijama? Pa to je već vekovima, to nije od juče. Znate, Jugoslav, ko govora tlug je to. Novo vreme, nov svet, nov svetski poredok, misle дека ќе се растори стариот поредок. Во најголем дел. Посебно овде овие што се јутјубер експерти, посебно во Србија, кога излезат да прават одредени анализи како мали џокица, гледа дека светот ќе се движи, се распаѓа Америка, се распаѓа Европа, се распаѓа све, Кина доминира, Русија доминира и така натаму и така натаму. Ви имате една сосема друга теза, која нели сега ќе анализираме во емисија, кај што велите дека Канада, Европа, Австралија, Русија, дел на Кина. Значи тоа ќе биде една држава кај што ќе може во наредните 20 или 30 години да се инсталира со еден пасо за ше. Слушај, да причамо о Русија и Украинском рату. Ајмо конкретно ту да причаме. Не само да Ајде, значи овој теми, не, овој теми о чему ти pričaš. Sva tehnika i tehnologija ruska danas koju oni posjeduju i koja je toliko razvijena i toliko velika i moćna, pa preko noći bi mogli da zbrišu i da se bore sa kime god hoće i kad hoće. Oni su poviše satelita počeli ratove da vode sa Amerikancima, Evropljanima, Indusima, Kinezima i tako dalje. Znači, poviše satelita, znači, podigli su nivo svoj tehnički, tehnološki, da mogu da vode neke ratove koji drugi ne znaju. Oni imaju takva razorna oružja i tako dalje i tako dalje. Ovde se mnoge stvari testiraju. Ovde se dva klana posvađala. Dve struje se posvađale. Znači, niko neće da odustane od ovoga o čemu ja pričam. Znači, mi smo zavisnici kako ekonomski, tako i životno od čitave ove tehnologije koja je postavljena danas na svetu i ne može ništa da se isključi od toga. Koji su tije dva klana? Dva klana, mislite na Ukrajina? Dva klana koji vojuvat u Ukrajina. To je jedan isti narod koji ima dva pola. Kad kažem dva, to su ljudi iz senke, kao što smo ih mi zvali, to su neke moćne grupe, nebitno da sad ne moramo ni da zalazimo oko toga, jer će svi da se hvataju oko toga, a ne da uđu u suštinu ovog problema.
Jer sad vi možda spomenete koga god hoćete od ljudi koji to vode. Ja znam ko su ti ljudi, znam i kako to vode i zašto se svađaju, zašto na jednom tenku piše Z, sa druge strane piše U i tako dalje. Sve su to simboli i signali. Zašto Kadirev nosi taj znak i tako dalje i tako dalje. Zašto Wagner nosi taj znak, s druge strane u Ukrajini veoma mali broj ljudi zna da preko 500.000 dobrovoljaca imate iz čitavog sveta. Ko priča o tome? Koja je to novinarska ekipa otišla u Rusiji da prikaže nešto? Dođi na front. A zašto ne ovde, Vasko? Pa se čekaj, izvini, molim te. A Bijevo Makedonija, bija na Kosovo. Pa na Kosovo iza svakog drveta. Bijevo Bosna. A zašto? Šta je bilo? Koliko je ljudi stradalo u Makedoniji, Bosni? Vo Sirija i vo Rusija niko ne odi. I vo Ukrajina. A šta je sa Sirijom? Šta je sa Libijom? Šta je sa Irakom? So Sudan. Šta je sa Sudanom? Pa što tamo ne odu da snimaju nešto? Pa što tamo ne odu nevladine organizacije? Što tamo neko ne ode sada kaže u Rusiji sad ću ja vama neka nevladina organizacija da vas stavim u zatvor? I da njima nešto preti, da nekome nešto daju. Što tamo generali i pukovnici ne odu ispred mikrofona? Molim? Bilo s koje strane, ne pričam sad. Vije sakada da kažete deka ova je dogovorena vojna. Tako je. Vo Ukrajina. Ja ne kažem, ja tvrdim. Ne slušaj, ja ne kažem, Vasko. Ja ovo tvrdim. Ali ja ovo tvrdim već 11 godina. Deka će doći do takva dogovorena vojna. Ja nisam to baš tako vidio, nisam ja toliko bio zreo od 2012-13 da bi ja to sad pričao. No gledate neka će se sluči... Ja sam znao da će doći do sukoba, ali nisam vidio da će tehnološki razvoj 2020. godine da sve ovo promeni. Da nastaje novo doba. Ja to nisam vidio, Vasko. Ne mogu da kažem nešto da sam vidio kad nisam vidio. Nisam ni znao da će to tako da bude. Zašto 2020. na primjer je zima? 2020. godina dolaskom novih bolesti, odnosno svega toga što se desilo oko korone, to je bio prvi vid pokušaja centralizacije, odnosno mobilizacije čitavog sveta da svi prihvate tu bolest kao faktor bolesti. Kako vi bi definirale? Ja sam svoj sud dao još 2008. godine, sve pripreme koje su bile oko ptičije gripa, ludi krava, svinjskog gripa i tako dalje, to je bila priprema u to. Znači podgotovka? Mnogo dalje, mnogo dublji i tako dalje, 2020. godine to je ekspanziralo stvarno jedan virus koji je bio realan. Ali ja sam 2006. u emisiji Milomira Marića pričao o slepim miševima, krilima i tako dalje, o tim virusima i sve to što će se desiti. Znači, realan je virus. Ne li bi ki nije сега тука на Балканот луѓето се поделени дали е тоа реално или е нереално? Znači, virusot 2020. godine stvarno je došla realna bolest. Stvarno je realna bolest došla. Ali sve manipulacije koje su rađene oko nje više je ubilo ljudi nego ta realna bolest. Manipulacije oko bolesti. Manipulacije. Neznanje na ovim teritorijama o samoj priči, strah, uzbuđenje, kretanje ljudi, zatvaranje, psihološki problemi. Tako je, sve to je ubijalo više ljudi i više su umrli od srčanih udara i mnogih drugih stvari. Mentalni problemi, bolesti. Tako je, to su bile ozbiljne priče. Ozbiljno su uzdrmali ekonomiju, ozbiljno čovjek se zapitao, pa oni mogu da me zatvore, mogu da urade ovo, mogu ono. Niko nije smeo da se buni, niko. Svi bevme doma. Čekaj, ko se bunio u Rusiji? Nikoj. Ko se bunio? Nikoj. Ko se bunio kod nas? Nikoj. Na čitavom Balkanu. Ko se bunio u Francuskoj? Ko je u Nemačkoj? Ko se bunio u Americi? Vidite, Petruš, vas врзуваат за Франција. И поголем дел на вашата кариера е во Франција. Франција беше меѓу редови обвинувана дека она болница или она лабораторија во Вухан дека има Франција изградена, дека таа лабораторија во Вухан подосна, од таму излезен вирусот и така натаму и цел свет го има фрлено на колена. Можеме ли нешто повеќе? Нели се враќаме се 3 години за да можеме да направиме едно пледоје за да разбереме каде ќе се движиме во наредните 20 години? Ти сада можеш у твојој лабораторија у Скопје, ако ти дозволе структуре да направиш вирус кој ќе доштети милиони људи. To je danas toliko prosta stvar. Ovo je bila jedna organizovana stvar u Wuhanu, tamo sve to što se testiralo i što je bila francuska laboratorija, odnosno neka druga. Ja sam o tome pričao 96. 7. godine šta se dešavalo na teritorijama Zaira gde sam bio. I što sam vidio svojim očima i tada sam već znao da će to da se desi. Ja sam 2007. godine o tome pričao, ali ne na ovaj način. I nisam ja to vidio tako dobro i da bi ja o tome mogu toliko duboko da filozofiram. Ali sam video problem, shvatio sam da u tom problemu postoji jedan ozbiljan problem koji će jednog dana ozbiljno došteti čovečanstvo, odnosno da ga stavi u neku vrstu
šahmata, da on gleda kako da se izvuče tog šahmata i na kraju će da bude remi između virusa i čoveka. Гледате, Монтње, мисля дека секој францускиот нобеловец почина минатата година, 86-87 години имаше, тој излезе и рече дека таа лабораторија во Вухан, каде што тој има учествувано во градба на таа лабораторија, и дека тоа се некои експерименти со ХИВ кои имате излезено надвор од лабораторијата и цел свет го фрлија на коленици. Слушај. Французите и германците секош први ги даваат информациите. Знаете, затоа ве прашувам, излезе Ангела Меркел и рече дека целата пандемија ќе трае 3 или 4 години, навистина трае 3 или 4 години, ќе заврши 2024 година со Олимписките игри во Франција и тоа нели ќе не биде клучна тема, бидејќи смета дека после 2 до 4 години после Олимписките игри во Франција ќе се формира тој нов свет. Меѓутоа гледа Ангела Меркел знаеш. Точно знаеше сите детали и перформанси што ќе се случува. Многи луѓи кои се најавливали кои што су луѓи Девид Айк, односно многи, има едно 10 луѓи кои савршено прецизно причају о тим новим временима, али не све. Делови. Само делове дају да се ви заносите тиме и залазите. Нико вам nije rekao на кој начин и како ќе да функционише тај нови свет. Како ќе да функционише економија, како ќе лечење, како ćete vi да опште функционишете у том новом свету, да ќе LGBT популација biti една од носеćih стубова док се не инсталира тај нови свет, да ќе жене biti еден од носеćih стубова док се не инсталира тај свет. Па нису ни то случајно дали тим популацијама. Зашто? Па жене до 1990. godine, do 1980. ja se izvinjam, bila marginalizovana u mnogim stvarima. Ona od 1980. godine do danas je evoluirala 6000 godina, koliko smo mi imali prevlast nad ženama, uzmimo da se sećamo 6-7 hiljada godina, nebitno, ali uzmimo u zadnjih 1000 godina da ona nije imala nikakva prava, ona je u zadnjih 40 godina dobila sva moguća prava. U zadnjih 10 godina LGBT populacija dobila u čitavom svetu sva prava i jedna je od nosećih stubova ove novog tog progresa tehničko-tehnološkog. Зошто, например, LGBT заедницата je bila nosečki stolp na to novo vreme? Nije ona noseć samo zbog toga, nego što, kako da vam kažem, slobodne žene, odnosno slobodni ljudi, oni žele da budu kreatori nečega. Mi smo mnogo stvari, mi smo tradicionalisti, muškarci, odnosno mnoge stvari kao ljudi smo već stvorili, želimo to da zaštitimo. Prirodno je da vi želite da štitite vašu familiju. To je prirodan proces. A neko ko nema familiju, prirodno je da želi da napravi nešto. Znači, to su prirodni procesi, Vasko. Tako da ova nova tehnika i tehnologija, šta pokušava da kaže ljudima? Da pokušava da kaže ljudima da vi treba da radite 2 ili 3 sata. Gde je najveći ekonomski gubitak? Pa da idete na posao, da se vraćate, da odlazite daleko, da dolazite, da radite po 8 sati, da idete u penziju u 55-60 godina, da vas neko izdržava narednih 25-30 godina, da vas leči 25-30 godina, vi obolevate jako brzo, posle vaše lečenja traje nekad i po 10 godina za mnoge stvari i tako dalje, i to su ogromni troškovi za jedno društvo koje društvo nije više moglo da podnese. Сакате да кажете дека короната ги забрза тие процеси или ајде додам уште подалју каде короната всушност ни ги сервираше тие процеси на новото време кои ќе дојдат, бидејќи вие говорите треба да се работи од дома, да не се патува, да може онлайн, да седите дома да работите, да не губите време, да не губите енергија, да не трошите бензин. Ви се сеќате и 60-ти година се појавиле велики и мале богињи, или можда мало раније. Чекајте, је се све променило тада? Јесте морали да почнете да примате вакцине? Tako i sada, slušajte, ljudi žele da žive 100-120 godina. Oni su u tom projektu. To je od vjekova da ljudi žele da produže svoj ljudski vek i da žele da rade. Penzija će biti sad, ja mislim, za nekih 3 do 4 godine, 67 godina, posle će biti 71 godina. Nema se tehničkih mogućnosti da vi danas u društvenoj zajednici održavate na ovaj način živote ljudi u Evropi. To što mi ne možemo da shvatimo. I oni meni kažu, pa ti si protiv toga, ti nisi za ovo. Ne, pa ja prvi bi šao da idem u penziju. Pa ja sam sad pred penzijom. Pa šta, ja bi sad rušio svoju penziju? Dobro, Jugoslav. Nego je nemoguće, izvini što te prekidam, nemoguće je, Vasko, u ekonomskom smislu danas izdržati način i ritam koji je nametnut u održavanju ovog sistema. Ako nije работиме od 25 godina do 65 godina, to se 40 godini. Tako je. I ako 65 godina живееме 90, 95 или 100 години, тоа е плюс 40 години. Тако е. То ниту еден буџет, ниту една држава не може да го издржи.
Može bi Saudijska Arabija ako blika nafta, tamo i trošat nafta. Ne radi se samo o tome, kako ćete da izdržavate te ljude sa Zdravstveno, životom, finansijski, kretanjem, budžetski. gorivom, načinom da jedu, piju, druže se, da ih neko čuva. Pa nije samo to u pitanju. To znači neka neka staneme 10 milijardi, 15 milijardi za 5 ili za 10 godina. Da, ali koliko ljudi radi u Evropi? Pa kima da rabotate 1/4 ili 1/5 koja treba da izdrža 3/4 ili I kako to da 4/5. izvedu? To finansijski nije Kako moguće. da izvedu? To i finansijski nije A moguće. kako će da izvedete jednu najmanje 20-25% stranaca koji ne rade u Evropi danas? A se prisutni. Nisu prisutni, jedu i piju, ne prisutni. Ne. Oni učestvuju u društvenom životu, sve dobije što treba. Oni mora da jedu, oni mora da piju, mora da legnu i tako dalje i tako dalje. Ko će da izdržava sve to? I tog imate najmnogo u Franciji. No, ma nije samo veruj, nije samo Francuska. Tamo se i najgolimite protesti Pa- oko ovija prašanja penzijske reforme i tako Protesti koji se dešavaju u Francuskoj, Vasko, su takvi da je Francuska uvek bila preteča svih protesta. I to je bilo 68. i 72. i 80. i 85. I Francuska revolucija Tako je. pred 2 veka, pred 3 veka. Francuska je uvek bila obojena time, ali oni mogu da štrajkuju koliko god hoće, mogu da rade šta god hoće. Šta su kad promenili? Ja sam to pratio, Vasko. Nikad ništa nisu promenili. Francuzi. Pa, dobijali su neke zakone, neke povlastice, ali nikad ništa nisu mogli da promene. Pa evo, Macron je potpisao za penzije. On nije u pravu. Pričam sa aspekta prava i zakona. Ali sa aspekta ekonomije, pa kako čovjek, šta da radi? Šta, da izmisli toplu vodu? E, tako je sad stanje i kod vas. Tako je stanje svuda na svetu. Tako je stanje sad i sa novom tehnikom i tehnologijom. Vi sad imate koliko god hoćete ovih programa gde raznorazne lude koje nemaju dana škole zarađuju po 10, 20, 30, 50 hiljada eura. U različitim formama, nebitno kako se zovu te forme na televiziji. Interesni se, kažu od odredeni raboti, projekte, publikata. Kako će čovek koji je školovan to da shvati? Šta će školovani ljudi da rade? Pa normalno da će napadati te devijantne stvari. I ne shvatati da je došao novi proces. Da u suštini svaka društvena zajednica danas trebala bi da obučava svoje građanstvo, odnosno svoje građane i tako dalje, koji treba da nauče kako da oni prežive ovim uslovima. To radi Indija, to radi Kina. Recimo, oni su mnogo više podigli taj tehnički nivo svog građanstva nego mi. I tako rade mnoge druge zemlje. Poveke se prisposobeni na novo to vreme, sad kada Tako kaže. je. Dobro, da li vija koronata bi je koronata, COVID, to veke pomina, znate, koliko je spomnite pred Makedonska republika korona, barem jedno 50 ili 6% od publikata počnu, ili su najpogrdni zborovi, to je lažen virus i така натаму. Da li to beše vlezvo Treta svjetska vojna? Pa, Ili to je floskula koja se koristi? Da bi taj tehnološki razvitak mogao da krene ovim putem, odnosno da bi došlo do postavljanja tih baznih platoa, odnosno baznih stanica, da ljudi mogu da počnu da prave taj novi svetski poredak, korona je došla možda kao jedna nagrada tome da se prekine sa starim životom koji je bio tad kako je bio i ljudi su to iskoristili za manipulacije sa time. Jugoslav, I ta manipulacija je koštala jako skupo građanstvo, jer ono nije moglo da shvati šta se radi. Jer je svako mogu da priča šta god hoće. A vi niste imali pravo ništa da kažete. Svaka vaša osuda ili svaki vaš upliv u bilo šta je završavao time da vam oni ne pružaju više nikakvu lekarsku pomoć ako se bunite protiv toga. Vi niste imali pravo na mišljenje. Ako niste vakcinirani, imate problem sa lekarska pomoć. Gledamo u Italija što se slučava, gledamo u Francija što se slučuje, Velika Britanija i така натаму i така натаму. A Kina? Kina. A Indija? Zatvaranje na cijeli gradovi, Šangaj, u Indiji su nosili motke ko ne nosi masku i udarali ih po glavi. I vi ne znate u drugim zemljama šta su radili, u Africi, Aziji i tako dalje. Aj neko neka mi kaže šta se desilo u Africi sa koronom. Ne li nemaše korona? Ne, pitam šta se desilo, nek mi neko kaže šta je bilo u Latinskoj Americi, koliko ima žrtava. Nek mi neko kaže u Indiji koliko ima žrtava. Nek mi neko, jedino Kina ima svoje brojke. Nek mi neko kaže u Maleziji koliko ima žrtava. Hajdemo da pričamo o tamo gde je mnogoljudnost. Ajme neko mi kaže koliko ima u Japanu žrtava. I tako dalje. Tamo i počnuo su ono i brod što beše, neli, Japonsko to more. Gde su bile žrtve i ko je davo šifre? Pa samo ove teritorije koje su htjele da se ujedine. Broj 1. Tako je. Zona 1. Pa pogledajte ko je davo šifre i ko se ujedinio za koronu. Pa ti ljudi danas prave taj novi svetski poredak, ne pravim ga ja. Dobro, Petrži. I to su mnogo komplikovane stvari, uzimajući sa Bliskim istokom. Znači, to su sve zajedničke zone. Ova sekoš me interesiralo. Nov svetski poredak, vladari koji ocenka vladajat i go kreirat novi svetski poredak,
Сака да кажете дека тие луѓе цело време знаат што ќе се случи и работат по одредени сценарија или работите се случуваат надвор од нивна контрола понекогаш? Не, они svo време планирају ствари, али то планирање ствари не значи да се тако да буде. Јас сум у почетку мислио да су то луѓи кои хоче да униште свет. Тоа и го говоревте во неколку. Не, јас тад сам мислио. И многи луѓи кои сада причају. У суштини, многи ствари су сасвим другачије. Треба спасити планету од начинот кој смо ми организовали до сада. Tu ima mnogo malverzacija i manipulacija s ovim što ja sad pričam. Pa će neki da kažu, mi nećemo to, tako dalje i tako dalje. Postoje ljudi koji sad politički žele da se domognu bogatstva ovoga, pa svaki dan pričaju da se sve ruši, sve se uništava. S druge strane, ovi drugi da će sve da spase i da će tehnologija sve da odradi, da će doći veštačka inteligencija. Da bi ona mogla da dođe, potrebno je mnogo godina da vi instalirate sistem da bi ona mogla da živi. Tako i s ovim stvarima o kojima mi danas pričamo. Ние се наоѓаме пред експлозија, така, ако дека старото се руши и заминува во историјата, а новото се раѓа, бидејќи секојаш е така во тие... Ви више немате приступа ничему. Ви не можете да одете више у болницу да гледате болесника. Ви не можете више да урадите многи ствари кои сте могли раније. Ви немате коме да се обратите. Ви немате могуćности да имате сад неко да вас лечи, да неко ради, да имате све што вам е потребно. Зашто? Proces koji su oni napravili da dođe da stanovništvo iz bilo kog dela Balkana ode, znači uopšte je nebitno da li se radi o našoj zemlji, da li se radi o Makedoniji, da li se radi o Albaniji, Kosovu, da li se radi o Bugarskoj, sve je otišlo. Сите се иселени. A šta misliš zašto su iseljeni? Zašto danas dolaze Turci, Kurdi, Sirici, Pakistanci, uopšte je nebitno. Kako smo mi išli u Francusku? Kako smo mi išli u Nemačku? Kako smo išli u Ameriku? Jel nije to ista priča? Šta sad ovi ljudi nemaju prava koja mi imamo? I šta ćemo sutra, da ih isteramo s naših teritorija? Šta će biti kad se oni budu ženili? Ima da ih tučemo malo, ko što su i nas tukli kad smo išli na zapad, nisu htjeli da nas prihvate, pa nas prihvatili na kraju. Ta migracija je smišljena i napravljena je smišljeno iz jednog prostog razloga da bi mogla da se implementira ova nova tehnologija. Ali ljudi koji su profitirali od toga, oni nisu vidjeli da će ova tehnologija i njih da uništi na kraju. Da će i oni ostati bez ičega. I ovi ljudi koji sad pomažu tehnologiji, da tehnologija dođe, da preuzme sve to. I da će mnogi novinari, ako ne budu prešli na virtualnu televiziju, izgubiti poslove. Ti ako ne budeš prešao na virtualnu televiziju u naredne 2 godine, ti nemaš posla, Vasko, gotovo. Nema više ovoga što ti pričam. Nego virtualno, nalazim se gde se nalazim, ti gde se nalaziš i praviš sa mnom emisije. Значи нема доаѓање Белград, нема доаѓање Србија, бензин, трошење, граници, проаѓање, камери, носење. Колко ти е требало времена да доđеш овде? Па на граница сад време. Мора да доđеш, 3 сати, 4 сати. Мора да потрошиш 100 евра. Така е. I mora da dođeš kolima. I mora vas troje da dođete. I mora da jedete posle. To je 200-250 evra. A u videokonferenciji da smo imali? Pa gledajte, isto su studentski domovi. Ако вие живеете Гевгелие, сакате студирате Скопје или Париз, треба да дојдете да платите стан, да платите студентски дом и така натаму и така натаму. Некој родител да издвои пари да вас да ви даде и сето тоа. Ако тоа се преди, а короната нели не натера тоа да го правиме онлайн од дома? Многу е дублја прича од короне. Луѓи причају, користе ту реч ko što sve koriste u životu da bi se služili sa time. Priča je mnogo dublja. Oni nisu mogli drugačije da rekonstruišu zdravstvo. Zdravstvo, oni pokušavaju da u zdravstvu nametnu jedan sistem gde ćete se vi lečiti ambulantno u primarnom stadijumu bolesti, a ne u sekundarnom, tercijalnom, kvartalnom, kad ste stvarno se razbolili. Jer primarni stadijum vam dozvoljava da ambulantno se lečite, da samo teže slučajeve lečite u nekim drugim stadijumima, odnosno bolnički. Tako ćete uštediti 90-95% troškova koje ste imali. Smanjit ćete način troškova koje imate, jer društvo i države više ne mogu da podnesu način našeg funkcionisanja na koji smo mi do sada funkcionisali i oni pokušavaju sad sa ovom tehnikom i tehnologijom koju su uveli da nam nametnu apsolutno u svemu. A prva stvar koja nas najviše interesuje je zdravstvo. Kad kažem zdravstvo, kako ćemo da se lečimo i šta ćemo da jedemo? Ако ние живееме 100 или 120 години, дали нашата генерација ќе го доживее тоа или тоа ќе бидат генерации 10-15 години после нас, бидејќи за да го доживееме тоа, нели ако пред 120 години просечен век бил 45-50 години, пред 50 години бил 60-70, сега 85-90, нели? Svi koji imaju danas 35 do 40 godina mogu da očekuju da 2032. do 2040. godine budu
produžili svoj vek, znači ako budu živjeli nekih 75-80 godina, će živjeti 100 godina. A ljudi koji su malo mlađi, oni mogu da žive do 100 godina, a u nekih 2050-2055. godine ljudi će produžiti vek na 120 do 150 godina. Zbog tehničkog razvitka svega ovoga što pričam. Jer tehnika već ima sva ta rješenja, ali oni ne smeju da se upuste da čoveku pruže to. Kako ki živime, kako ki izgleda svetot, kako ki se dvižime, Pa, kako slušaj, ki patuvam, kako ki izgleda grado... Ne, ako veke govorime za to, Slušaj, koji sve što smo mi radili? Hollywood sve ušte ne izlaza da ni snimi film kada što ke ne podgotvi na to, ili obično Hollywood ne Šta se podgotva. desilo kad je avion došao na svet? Kad je počeo da leti? Šta se desilo? Pa desilo se to što se desilo. Ljudi su odbijali, htjeli i dalje da idu. Šta se desilo sa vozovima koji danas idu 500 km na sat? Šta, ti nećeš da uđeš recimo u Portugal i da dođeš do Atine vozom za nekih 8 sati, nego ćeš da ideš kočijama 50 dana. Hoćeš to da mi kažeš? I to u 100 godin je smene to. Ne, ja ti pričam, pa čekaj, hoćeš to da mi kažeš? U 120 godin je smene. Hoćeš da kažeš da ćemo ko Indijanci da idemo po Americi? A tamo imaju milione aviona koji ne znam kojom brzinom idu i vozove koji idu sad 350-400 km na sat. Pa čekaj, hoćeš to da mi kažeš? Hoćeš da mi kažeš da ćemo da oremo tamo plugovima polja Sada koje... da kažete deka su pomoć na te novi vozovi od Lisabon do Atine ke se stiga za 2-3 sati? Tako je. Pa čekaj da ti kažem nešto, ali ne radi se samo o tome. Šta je sa avionima, šta je sa helikopterskim saobraćajem, šta je sa nekim vrstama bilo čega što treba da ti pruži uslugu i tako dalje, da ti nemaš pri tome izdataka i da ti nije uzeto slobodno vreme. Gledam tamo na YouTube, vi vidite deka vo naredните 5 do 10 godini, освен стока или роба, нели, која ќе се движи по сувоземен пат или по овие автопатишта кои се сега, населението ќе се движи преку воздух. Дали хеликоптери, дали некои други форми на превоз и така натаму, дека овој начин кај што сега со автомобили се превезуваме од Скопје до Белград, ќе биде Jeste, ali 2024. godine pregazan od vremето. Počinju električni automobili. Ti do 2025. ne, kasnije do 2026. nećeš više imati automobil na gorivo. Šta ćeš da radiš? Kako ćeš da ga kupiš? Kako će da voziš? Kako će da ga napuniš? Ko će ti stavi u glavu da više nemaš automobil na gorivo, nego da mora da ide na struju? Kako sad da pređeš taj? Znaš koliko ljudi gubi posao? 30%. Svi mehaničari koji su to sad, kad kažem svi, sad sam lupio glupo, ne svi, ali znaš koliko ljudi gubi posao? Znaš koliko ljudi gubi u tvom sektoru posao? Znaš koliko ljudi gubi posao koji su radili u novinarstvu i tako dalje? Ali evo sad ću ti reći gde je tu problem. I što su tije luge? Ba, nema šta je, oni mora da se modifikuju na ovaj novi svet, o čemu ja sad pričam. Mislite дека ќе имат време, дека ќе имат, знаете, како велат и диносаурусите изумреа, бидејќи не се адаптира на новото време. Tako je. Pa svi će umreti koji se ne adaptiraju na ovo vreme. Ali danas, sve ono što ti nije bilo dostupno ranije, ti sad na pomoću tehničkih sredstava koje imaš, da li je to internet ili neka druga sredstva, ti omogućavaju da za 2 dana naučiš nešto što ti je trebalo godinu dana u školi da čuješ, naučiš, vidiš i tako dalje i tako dalje. Mnogo se brže uči, mnogo se brže pristupa tome. Ali gde su problemi ovog novog doba koje je počelo? Ratovi, neizvesnost, strah, zebnja, lomljenje ekonomije i tako dalje. Nema šanse da Indija i Pakistan ne gledaju ko će kome da uzme nešto. Nema šanse da Indija i Kina ne gledaju ko će kome da uzme. Iako su danas prijatelji Kine i Rusije, jednog dana će zaratiti zbog teritorija, ja to znam unapred. Isto je Japan i Rusija. Kad kažem zaratiti, ne zaratiti u smislu, sve isto da bude jedna teritorija jednog dana. To Kina, gledajte, ne tamo. Kina za da stigne do Evropa. Pa, da, ali potrebna im je Rusija. Gledaj, ne samo da stigne do Evrope, evo sad ćeš ti to da vidiš, pogledaj. Ona sad zemljanim putem, vodenim putem, gledaj da je Kina. Gledaj gde ona sve mora da prođe i šta da uradi. Tuka, Malezija, pa Filipini i tako natamo. A gledaj zemljanim putem gde bi ona došla. Prema Evropi, preko Turske i ovoga. I ona mora da ima taj zemljani put. I ona mora tu da postoji. Isto je sa Indijom. Indija ako ne može da prođe ovdje na Bliskom istoku, gledaj gde mora da ide. I kako će da bude? Znači, putevi koji se sad i roba koja je u Kini i Indiji, ona nema neku nominalnu veliku vrednost ako nema vezu sa Rusijom. Zašto Rusija sad profitira? Pa zbog toga što daje Kini i Indiji resurse. Nafta, a prekinula je se Evropa. nafteni derivati. Ali te zemlje, kako da ti kažem, Kina ima uređeno, mnogo je stvari uredila što ima komunističku partiju, a Indija je malo surovija zemlja i tako dalje i tako dalje. Tako da je Kina uspela, 1970. godine počela je da razume sve ovo i davala je džabe teritoriju, zemlje, fabriku, ljudstvo i tako dalje. Ona se namučila dobrih 30 godina.
Дека не стигне до одредено ниво. Da bi došla da razvija svoju tehnologiju. I sada je prešla mnoge bogate zemlje. I sad ulaže svuda. Ranije nije bila nikakav faktor. Sad je ona mnogo veći faktor na Balkanu nego što je Amerika i Rusija. Nego što je Evropska unija. Može da koji god hoće kredit, šta god hoće, na koji god hoće. Ima pari. Ima sredstva. Ne, ima resurse. Ima resurse. Ne, ima resurse, pare tu nisu toliko bitne. Koliko su bitni resursi da donese tehniku i tehnologiju da sa tim resursima može sagradi šta god hoće. Više novac nije bitan. Nego tehnologija i tehnika koja vam omogućava da parirate, jer danas ništa ne možete nigde da uradite ako nemate tu tehniku i tehnologiju. Jer neće niko da mu gradite ništa ako to nije na najmoderniji način, ako tu nisu stavljeni najmoderniji sistemi, kablovi i tako dalje, odnosno sve ono što je potrebno za nastanak tog novog svetskog poretka. I to je Rusija isto shvatila, isto tako Rusija, Putin isto tako podigao svoju zemlju. A sve što se dešavalo recimo u Libiji, u Iraku i Siriji, to je bilo da bi se zaštitio Izrael. I tada prvi put su oni nagrizli Tajipa Erdogana. I prvi put su mu osekli svoje saveznike. I prvi put je Turska postala slaba. I prvi put su ga napali sa leđa. Odnosno ugrozili ga i rekli mu da bude miran, znači sa nekim snagama ko što su kurski ili neke druge koje bi ga napale, uništile bi ga totalno. Odnosno rekli su mu da će možda doći do državnog udara, ko što smo ga tada obavestili sa Fatikom Gulanom. On je zato se odrekao i Kosova i Bosne. On je zato veći prijatelj sad Srbima nego što je Bakiru Izetbegoviću i što je Albancima na Kosovu. I to svako zna. Zato što su oni hteli njegovu smenu. Zato što oni nisu hteli da to bude tako. On je veći prijatelj Makedoncima dole nego što je Albancima. Zato što Albanci sa Fatikom Gulanom, sa 8 generala albanskih. 8 generali bea, neli to го кажавме дека со 8 generali su albansko poteklo i така. Tako je, ali to se oslikava u današnjoj politici. I njegova sila, odnosno sve to što Turska ima upliva na Balkan, pa njemu je najveći cilj da Balkan izgubi granice. Da se Turska oslobodi. Pa je Bliskom istoku jako bitno da Balkan nema granice. Pa da li će oni uticati na Evropu? Pa hoće. Da li će Evropa skinuti granice ovde? Pa mora da iskine, inače će nestati. Ali ako ona nestane i napravi sebi velike probleme zbog toga što na Balkanu imaju granice, naša unutrašnja pitanja koja mi imamo nacionalna, ko što je Kosovo sa moje strane, ko što je u Makedoniji vaše ime ili neke druge pretenzije Grčke, Bugarske da traži nešto ili Albanije, odnosno Kosova da hoće nešto od vas. To su neka pitanja koje će se rešavati unutar ovog konflikta onog momenta kad se budu skinule totalno granice. Да те придружиш. Кога ќе огледаме нашиот балкански пример, тога сушност ќе извлечеме поуки како ќе се реализира тоа сценарио на новото време. Бидејќи ние тука на Балканот, ако не ни направат конфликт, ако не ни направат проблем, не прифаќаме одредени решенија. Не правиме одреден компромис, што ќе рече дека за да биде реализирано тоа ново време, за кое говориме, за кое ќе го анализираме, нели во 2 емисии сакам ова емисија да пуштам, пошто веројатно ќе трае подолго од 2 сати, за да можеме да прифатиме тоа ново време, да го прифатиме, да можеме да учествуваме во тоа ново време. Ако тебе пита, Васко, па ќе ни направат војна, кога ќе ни направат војна, кога ќе ни направат проблем, тоа ќе речеме, видите, ајде да не изгинеме, да прифатиме и тоа што не би го прифатиле преко. Нема више не идете. Ќе мора ли преку систем на војни како Украина, како Русија, за да биде реализирано? Мора да би развили систем кој ќе едnog дана контролисати земја. Jednog dana kad ti imaš neki problem, ići će dron koji ti nećeš ni vidjeti, koji će te zaustaviti na putu. Pa čak i mnogi policajci će 2035. godine izgubiti. Mnogi ljudi, svi sistema bezbednosti će izgubiti posao. Što više se tehnologija bude razvijala, to će manje koristiti ljudske resurse. Што со нив, знаете, ние пред 3 века имавме едно чартистичко движење во Англија, односно Велика Британија, кога машините ги заменија луѓето. Па почна тие луѓе кои ткаја рачно, се извинувам, само прашањето, да могу питање да вам поставим. Било е то чартистичко движење кад се луѓе изгубили посо, кад се машини преузели посо луѓима. И онда се луѓе почели да кршат те машине, jer su smatrali da su i mašini problem. Jer ako nema mašina, onda oni imaju radno mesto. Ako сега u ovo novo vreme, lugато ги губат своите работни места. Не на taj način. Ja sam bio anarhista. Bio sam protiv te Evrope. Prvi sam bio protiv Evrope 2000. godine. I mislio će to da se raspadne ko kula od karata. Ko što smo svi mislili da se raspasti Amerika ko kula od karata. I takav pristup čitavom tom sistemu, ko što smo mislili da Rusija ne može da se popne na ovaj tehnološki nivo, Kina da ne može Saudijska Arabija koja 69. godine išla na kamilama. To su bile zablude. Ko što smo mislili da se Indija ne može podići iz pepela. Oni se dižu preko noći, Pakistan i tako dalje. Mnoge druge zemlje koje su prihvatile. To se nuklearni sili. Ne, tehnologija je danas nuklearna sila.
Danas je ta tehnika koja vlada nama, nuklearna sila, ona danas oblikuje sve ovo što imamo, Vasko. Jer ti danas ako kažeš da te mašine će uništiti čoveka, da će on izgubiti posao, sa jedne strane si u pravu kod ljudi koji su na taj način živeli. A sa druge strane, oni hoće u novoj tehnici i tehnologiji, ako pogledaš malo kojim putem je vode, normalno da mi ne možda naziramo sve, oni idu na to da ti radiš 2, 3, 4 sata i da ostalo vreme radiš od kuće, da slobodno vreme ili vreme koje ti provodiš na poslu bude prenosivim putem, da ono ne mora da bude fizički vezano da ti budeš negde ko što si danas ovde. Nije togo, gledajme v Ukrajina, tamo битката е со дронови. Тоа го гледахме во Нагорно Карабах. Тоа го гледахме во битката или во војната Ерменија, Азербејџан 2 години, значи 1 година пред војната во Украина, каде што со помош на дроновите се вода војни, кај што војниците веќе се непотребни, кај што армиите се веќе непотребни. Руси моментално su Американци, Европска унија и тако дале, развиене земље, Кина, имају sva oruđa bez ljudi. To ništa nisu od toga koristili. Sva oruđa, znači i tenkove, i topove, i bez sluge, bez znači bez jednog jedinog čoveka. To je новото време на војување, to je новото време на функционирање. Ali to im ne služi da vode ratove, to im služi da bi kasnije mogli da kontrolišu teritorije. Da bi jednog dana mogli da kontrolišu teritorije, puteve i tako dalje, ljude, da bi mogli to da povežu na bezbednosne sisteme. Dok se ne napravi bezbednosni sistem, ne može da dođe novo doba, Vasko. I taj bezbednosni sistem mora da bude, kako da ti kažem, zašto prave samo specijalne jedinice, zašto će vojska nestati? Pa zbog toga, njima ne treba više vojska. Vojska je samo balast bilo čega što postoji, nego potrebne su, ko što imate Wagner, ko što imate u Ukrajini. Platenički grupi, Tako je, ali vi za njih ne odgovarate, ne plaćate, oni kad poginu, oni su dobrovoljno došli, niko ne kuka za njima i tako dalje i tako dalje. A troškove ili resurse koje oni koriste, čoveka, sad je tehnologija počela da koristi čoveka kao resurs. Znači ne čovek od tehnologijata, nego sad je postalo obrnuto. I to je prelazno doba sve do onog momenta dok se ne ustali kako će živjeti ovaj svet. I tu ima mnogo loših stvari, ali ima mnogo i dobrih. I ne ide se prema onom tipu ko ranije bile su mašine pa smo izgubili radna mesta. Ne, sad ti daje mogućnost da ti od ovoga stvarno lepo živiš. Ne sve, normalno ne svi ljudi. Moraš da uđeš u taj sistem, moraš da naučiš taj sistem. Da se educiraš. Tako je. Moraš da se adaptiraš tom sistemu. Zašto? Da bi se lakše lečio, da bi se brže kretao, da bi imao više slobodnog vremena, da bi više radio na sebi kao na nekoj osobi i tako dalje, kako na edukaciji. Kome to smeta? Pa svim školovanim ljudima. Начинот на живот на човекот, храната, исхраната и така натаму, значи тоа што го живееме изминатите 100-150 години, всушност нас не направија да бидеме и болни, да бидеме и натовар на државата, да живееме Oni večeras mogu da kažu na toj teritoriji neće ništa rasti. Neće ništa voda će ti biti zagađena. Samo daju informaciju, ne mora dalje da ti rade ništa. Šta ćeš da radiš? I otruju 10 ljudi u jednoj zemlji i kažu umrli su od hrane. Ko će da kupuje više? Ko će da ide? To što вие го дефиниравте како корпорација во изминатите интервјуа. Нели кога јас ве прашав кои се тие луѓе, кои се тие субјекти, то се корпорација. Ja sam o korporacijama pričao i ljudima. Ovi ljudi koji sada to razmišljaju, mislio sam da hoće da unište čoveka. Ne, neće, oni bez čoveka ne mogu da žive. Neće niko da uništi svet. Sad да кажете дека тие се како вирусот, како короната, ако нема човек и организам кај што ќе дојде короната не може да продолжи да живее. Така и системот без луѓето не може да живее. Корона je služila da se daju različite vrste lekova i svega ostalog da bi se došlo jednog dana do nekih ozbiljnih otkrića. Vidite ste i sami. Normalno da su žrtve neophodne. Во геномот, во ДНК-то и така натам и така натам. Mnoge stvari. Tako i s ovim ratovima. Ovi ratovi čemu služe sad? Šta, hoće neko da mi kaže da neće biti rata između Japana i Južna Koreja. Tako je, da neće biti između Kine i Indije, da neće biti rata između Kine i Tajvana, da neće biti rata između Pakistana i Indije, da neće između Rusije i Poljske, da neće biti u Evropi čarki ozbiljnih između nekih zemalja koji će tražiti teritoriju. Svako gleda da ugrabi kolač, da neće između Grčke i Makedonije, da neće između Bugarske i Makedonije, da neće između Srbije i Kosova, da neće, sada ne navodi, mogu da ti navedem 400 mesta na svetu. I to je del na toj sistem. Ne, to su sve su to faze gde ljudi testiraju kako opremu, tako i bezbednosne sisteme. Zašto svaka zemlja pravi samo specijalne jedinice? Kad kažem specijalne, zašto pravi ljude koji su tehnički opremljeni i obučeni da mogu time da vladaju, ne da ratuju? No, Justo, знаете што не ми јасно, морам да ја прашам. Ке загинат 5 луѓе во Македонија.
ili ќе загина 10 луѓе во Македонија, не дај Боже, 10 луѓе во Србија или во војната и така натаму, НАТО бомбардирање. И цела јавност се креваше. Овде кога ги слушаме овие бројки, нели, кои случајно протекува од американските извори, 50.000 луѓе загинаа во Русија, 50 или 100.000 или 150.000 луѓе загинаа во Украина. И нема реакција. Не, ја ќе да ти кажем, стварно Што се случува? Значи загинаа луѓе, тие луѓе се украинци и руси или се некои други, бидејќи нема никаква реакција. У Русија моментално до сада, по мојим изворима кои има, мислим да су добри извори, да луѓе знам, око 6-6,5 хиљада луѓе е погинуло. Руса, причам Руса. Руси. Не, причам војника sa ruske strane. Sve ostalo su različite formacije kao što su Čečeni, kao što je Wagner i tako dalje i tako dalje. Znači, formacije koje su jednim delom na neki način plaćene od strane ruske države i oni su ruski vojnici kad je sukob u pitanju. Znači, s druge strane, imate blizu 500.000 ljudi koji su došli iz čitavog sveta, isto opremljeni, obučeni na različite načine koji se bore na ukrajinskoj strani. A samo nekih možda oko 45 do 50 hiljada ljudi je poginulo. I to je mnogo. Slušaj, i to su stvarno velike cifre, ima mnogo više ranjenih, ima mnogo i civila koji su stradali. Nemoguće je da niko baš na svetu neće nikakve snimke da prikaže o stradanju civila, dece, žene, ubistva, ali nebitno. Znači, slušaj, to su nemoguće reakcije. U Siriji isto, u Iraku isto, u Libiji isto. I da vam ne navodim, u Severnoj Koreji zločini koji se čine, južna, u Iranu šta se radi i tako dalje. Zašto svi ćute? Što tamo ne odu novinari? Što sada da kažete? Što u Sudanu? Čekaj, a što ne ode tamo? Pa ja pitam, zašto tamo ljudi ne odu da slikaju te dobre čike koji to rade kako treba? Zašto ne odu u Kini da vide šta se dešava? Znači, ne uzimajući da li je to u redu ili nije. Za mene je u redu, država se brani. Znači, ja sam uvek na strani države. Ja. Znači, šta god država da radi, ja sam na njenoj strani. Ja. Bilo koja. Ali što tamo novinari ne odu da nešto pričaju? Što sada da kažete? Što se slučava u Ukrajina сега? Momentalno se testiraju mnogo ozbiljna oružja, u kojima ljudi još nemaju ni predstavu o čemu se tu radi. Sisteme koje koristi ruska strana, recimo višecevne bacače koje oni sad usavršavaju, oni će doći jedan dan na nivo da mogu da razore, unište šta god hoće. S druge strane, ukrajinska strana koja dobija naoružanje od Amerike, od Evropske unije, od nekih drugih zemalja koje su jako razvijene, čak i kinesko naoružanje je tamo. Iransko, ovje dronovi, šehadi i tako. Ali ne bilo šta. To što treba da se testira. Tako je, ali to što se testira, to se samo testira sad i strada i to je nebitno za svakoga. Aj navedi mi jedan tank koji ostane više od 7 dana na bojištu. Odmah ga nosi i pretope ga. To oni su više neupotrebljivi, to je više nepotrebno čoveku. Pošto će to biti oruđe u kojima neće biti ljudi. Koji samo ke funkcionira. Pa normalno i sasvim je normalno da ljudi ne ginu u tome. To je najveći napredak čovečanstva da čovjek ne gine u jednom ratu. To je najveći napredak čovečanstva. To tehnika i tehnologija, ali ne na način kako ljudi vide kroz filmove. Znači, idните vojni ќе бидат vojni na veštačka inteligencija? Pa, veštačka inteligencija... Koje ќе kontrolira tenkovi, dronovi? To je na bazi bezbednosti jedne zemlje, ona već živi. Veštačka inteligencija živi na bazi bezbednosti, što sam ja rekao. Da bi mogla da zaživi u jednoj društvenoj zajednici, da bi društvena zajednica mogla da je koristi, potrebno je to društvo više od 20-30 godina da ga pripremite, da ono može da uđe u taj sistem i da ga koristi. Znači, primjer, ako vi je tu kod Belgrad ili Leskovac ili ne znam bilo kada je u Srbija, imate vrven ekspert po medicina. Tako je. Tu je so pomožna ta veštačka tehnologija koja može da operira vo Skopje. I sad iz Amerike možda vas... Instrukcije. Iz Amerike može čovjek da... Kompjuterski koke se povrziti. Da, ali vaše telo će imati proračune milionsko, da imate jednu kartu koja će svaki vaš organ će imati možda 10-15 miliona tačaka, tako da ćete moći na taj deo organa da delujete kad god hoćete. Kući ćete imati sve one aparate da izvadite odmah automatski krv, da izmerite temperaturu i tako dalje, koji će vam omogućiti da odmah doktoru pošaljete sa vaše aplikacije koju budete imali na telefonu, da on kaže da li se radi o nečemu ozbiljnom, da idete odmah u ambulantu, da vam daju uput, pa onda u bolnicu i tako dalje, a ne da gubite vreme za bilo šta, da idete... A mne to u Kina go vidovme minatata i predminatata godina. Pa Kina je bila eksperiment oko toga. Koronata. Ne oko korone. Dobro, oko čitavo,
Kad kažete korona, odmah ljudi beže preka nekoj, ne gledaju ništa pozitivno. Ima predrasuda. Tako je. Znači, ne radi se ovde samo o tome. Ovde se radi o testiranju mnogih sistema koji su korisni za čovečanstvo. Nije ovde sve nakazno. Ima ovde mnogo što ne valja. Ali ima mnogo što je mnogo dobro, Vasko. Jer ti ako čoveka uplaši, ja slušam ljude, sad gotovo sve nestaje. Pa ti ljudi koji pričaju o tome, oni puni para, svuda putuju po svetu, rade šta hoće, idu gde hoće i samo već sve je gotovo. Pa šta je gotovo, što se oni ne odreknu svega? Što ne daju sve državi i ne kažu idemo u manastir? Polni avioni, polni hoteli, cenite odat na hoteli. Pa neka idu u manastire, neka idu da budu hodočasnici, služe, ako veruju da će ovaj svet da nestane. Ako neće da se bore za ovaj svet. Čekaj, se slažeš sa mnom? Tako je. Što mi pravimo emisiju? Šta, da ti ja sad kažem da će da nestane ovaj svet za 2 sata? Ja nisam rekao da neće da bude ozbiljnih sukoba, nisam rekao čak ni da neće biti atomskih... Pa barem 20 spomnavte. Pa sada da se sve to desi što se desilo. Ja nisam rekao da neće biti ekonomskih kriza, da neće biti ubijenih ljudi, ja nisam rekao da neće biti teških pobuna svuda po svetu. Znači, Evropa ne može da preživi ovakav sistem koji ima. Ona mora sve da promeni. Zašto Engleska? Sve, ali ona mora sve da promeni, čuješ me? Sve, Vasko. Sve. Uzimajući stanovništvo koje mora da izbacuje polako. Sve mora da promeni. Ne može da preživi ovako. Ne može ovako ni da se brani. Ne može ovako ni da živi. Ko što naše teritorije. Kako krvtaše imenovat? Ne, gledaj, pa slična stvar, ali gledaj. Ko sad što se dešava? Makedonija mora da uveze 100.000 ljudi da radi. Znači mora. Ali mora da uveze i medicinske sestre, mora i doktore. Pa šta će da radiš kad ti dođe čovek koji nije, na primjer, došao ti Indus i on te leči i treba da te operiše? Ti će da kažeš ja neću. Pa nema drug. Pa nema, jednostavno je to tako, ljudi. Narodite se selat, pa ne se dvižat, fluktuirat. Oni se nisu selili. To je bilo napravljeno, ali to smo trebali da vidimo. Ja nisam mogu da vidim to, Vasko. Pa dobro, delovno i vidovte. Ne, neke stvari, kad kažem nisam mogu da vidim, ne mislim na sebe, pričam na obične ljude. Pričam na ljude koji su otišli, koji nisu znali da sad više možda zaradi u Makedoniji nego negde drugo gde ode. Da mu je, recimo, dnevnica tu i tu i da bolje će tada živjeti nego što će vama. Ali gotovo je sad. On je otišao, on se instalirao, on je stavio familiju. To traje mnogo dugo, od 90. godine, danas smo 2023. 32-3 godine mi živimo u permanentnim pričama. Svaki dan te neko ubija, kolje, pali, nacionalizam, zavere, ubistva i tako dalje. I sve to ide, samo se šetaju, amplitude. Site se vojedna operativna zona, vo navodnici. Da li je to tako ili nije? Ja mogu samo da sudim po onome što vidim. Ali način na koji sam ja vidio za mnogo velike ljudi iz Amerike, Rusije, Indije, Kine i tako dalje, svi ti ljudi su već postavili parametre da na našim teritorijama, ovdje, što ja vidim, možemo da funkcionišemo samo u sadejstvu sa njima. Bez njihove tehnike, tehnologije, njihovog novca, razvoja, tih ljudi, ako njih ne pozovemo ovdje, ono što je uradila Kina, što je uradila Indija, mi smo gotovi. Mi smo već siromašni, Vasko. Već smo izgubili sve resurse ljudske. Već smo izgubili moral. Već, kako da kažem, nemamo ništa, goli smo. E sad, ako nastavimo dalje, na ovaj način, i ne budemo hteli da se prilagodimo toj novoj tehnologiji, mi smo gotovi. Nestaćemo. Petrušić, tret pad Kine ja spomnувате. Рековте дека 70-те години или пред 30-40 години Кина ја дава територијата и дава ресурсите за да може да стигне до ова ниво кај што стигнува сега. Многу мина смета дека Кина е творба на длабоката држава во Соединетите американски држави, кај што американскиот капитал и ефтината работна сила на Кина прават чудо, кај што Кина сега веќе технолошки дури делови на Америка, делови на Европа успева да ги престигне. Кина 70-ти години радила за Америку. Ко најамна сила. Kad kažem radila, sad da se ne urede Kinezi, tako dalje. Pre 120 godini grade pruge ili u Amerika, beja rabotna sila što se vika. Radili su i nisu bili dovoljno razvijeni. Prva ekonomska kriza je nastala u Francuskoj Evropi 80. godina. I šta oni traže? Oni traže novo mesto gde mogu da nađu radnu snagu koja će biti dovoljno kvalifikovana da bi oni počeli da sve te svoje fabrike premeste negde gde neće imati porez za plate i tako dalje. Tako da je Kina postala Eldorado od 80. godine do 2000. godine. Eldorado za jedno možda 250.000 najjačih firmi na svetu. I oni su prihvatili sve što im je nametnuto tada i sve uslove ispoštovali. Normalno da su imali su dosta dobar vojni sistem, odnosno taj sistem koji je bio i mogli su da kontrolišu... Komunistički sistem. Mogli su da kontrolišu zemlju. Uspeli su odatle da se izdignu sa tom tehnikom i tehnologijom. I jednog dana kad je počeo Zapad da propada,
Oni su počeli da dominiraju u čitavom tom sistemu tehnike i tehnologije. I to im je dalo primustvo da mogu da idu gdje god hoće po svetu i da rade šta god hoće. Jer u suštini oni sad mnogo brže, mnogo jače i mnogo više, a radnu snagu uvijek imaju manje i košta nego što i košta na zapadu. Zapad više ne može da funkcioniše zbog cene radne snage, zbog održavanja radne snage i zbog sistema tog života koji je nametno da čovjek bude slobodan čovjek, da ima penziju, da ide na odmore, i tako dalje, i tako dalje. Sve to sad opterećuje Evropu. Sad Evropa ne može da živi više s time. Vi lakše danas živite u Makedoniji, sa hranom, mnogim potrepštinama, sa ovim platama, nego sad na zapadu, na primjer, vi ne možete da priuštite sebi zbog stanova i svega toga koliko se podiglo, odnosno načina vašeg rada, ne možete da priuštite sebi da izgradite više ništa, da kupite ništa i tako dalje, i tako dalje. Pričamo o radnicima običnim. Znate, Petrušić, kogo slušavме Deng Xiaoping pred 40-50 godini, дека не е важно дали е мачката бела или црна, важно е да лови глувци, ние тогаш не замисловме дека Кина ќе стигне до едно вакво ниво, каде што два системи воедно се споени. Економска ефикасност и силна комунистичка партија. Ке може ли Кина тоа да го издржи? Знаете, тамо се формира веќе една средна класа која има плати повеќе од $1000, кои сака да патуват, кои сака да шетат, кај што нема да сакат одредени политички комесари, комунистички комесари да им одлучат што да прават по таа провинција на Кина. Како таа држава ќе може тие два системи да ги... Гледај, ја то видим сасвим другачије. То виде луѓе тако го су видели, чак и јас сум то тако видел. Јас сам гледал црно или бело. Ово што ти причаш. Nije tako. Za mene, pričam po meni sad. Ne, ja pričam za sebe. Ja mislim da ti sistemi u Kini su u bliskoj sprezi sa sistemom u Rusiji, u Americi, u Evropskoj uniji i tako dalje, da su to sve isti konglomerati ljudi. Isti ljudi. Isti, ne, pričam za iste grupe ljudi rade. Znači sve to za iste grupe, inače nikad ne bi dobili tu tehnologiju. Niko od njih nikad ne bi dobio, ni Indija ne bi dobila nikad tu tehnologiju. Ja mislim da su to sve isti ljudi koji su nametnuli svoj sistem i mogli sve to da pripreme da bi došlo do ovih priprema o kojima ti pričam. Jer bez ovoga što ti sad pričam, ovoga sad, ako to se ne desi, doće do ozbiljnih ljudskih žrtava, sukoba, možda i planeta nestane. Kad se ne bi desilo ovo, sad što ti kažem. Ovo je jedina opcija da svet ostane. Nema druge opcije. Rat, ako dođe do rata, mi znamo šta će da bude. Ako se tu budu koristili resursi, zašto? Pa sad svaka iole ozbiljna zemlja može da napravi biološku, hemijsku bombu ili neke druge razorne vrste oružja koje mogu da unište kad god hoće, šta god hoće i na koji god hoće način. Sad više nemate vi terorizma, nego imate sisteme koji mogu da prenesu od tačke A do tačke B, da ih vi ne vidite, da li se radi o avionima, bespilotnim letelicima i tako dalje, koji mogu da idu koliko god hoće daleko i da vam izbace šta god hoće na vašu zemlju. Вие сте работеле со терористи и терористи, сега ќе останете значи без работа ако нема тероризам и oni su bili u funkciji stvaranja ovog sveta. Teroристите. Tako je. Nisu postojali teroristi, nego organizovane grupe koje su služile čitavom ovom sistemu da dođe do toga do čega će se desiti da bi jednog dana moglo sve ovo na ovaj način da se prefabrikuje. Nije ovde ništa, da ti kažem, ovo što ja pričam, ništa nije smišljeno, ovde ima mnogo još nedoumica kako je, nego svi ti ljudi koji danas grade i rade to, mnoge stvari u hodu nameštaju, domeštaju, stavljaju, rade, pronalaze, ima mnogo stvari čak i od ovoga što sam ja rekao se promeniti, ali generalna ideja će ostati. Петруšić, ако Русија е дел на тој систем, на картата под број 1. Тоа значи дека Путин учествува во правење на тој систем? Pa šta je radio u Siriji sa Amerikancima? Šta je radio u Libiji i Iraku? Koju to on zemlju nije mogu da spasi? Koja je to zemlja na svetu koju on ne može danas da uđe da napravi savez sa tom zajednicom? Koje su to zemlje na svetu koje ne bi danas bili prijatelji sa Putinom? I sad on ne može da skupi 300 ljudi da svakome udara šamare. Pa ljudi, da li iko ozbiljan smatra da Putin danas nema ljude po svetu i da on ne može bilo koju zajednicu da dovede za sto da sedne sa njome? Da to nije tako ko što ja pričam. Ili Biden, ili Evropska unija. Ili Xi Jinping. Ili Bliski istok, odnosno Jevreji koji su u Izraelu. Šta, oni sad nemaju ljude po svetu i oni sad ne znaju kako će to da funkcioniše, na koji način. Oni su prvo morali da obezbede Izrael. Pa su morali da bace na kolena Tursku. Pa kako, hoćeš da me ubediš da zemljotres se dešava tako što na izvesnim mestima ruše se zgrade, a ove druge ostaju. I nikome ništa se ne dešava. I nijedan službenik iz vlade ne strada, ili neki ozbiljniji ljudi i tako dalje. Molim, mnoge opomene koje ljudi neće da vide i mnogi znakovi koji postoje na ovom putu. Ali ovi ljudi koji prave sve ovo što ti sad pričam,
Uopšte je nebitno u kom vrsti rata učestvuju, na koji način. Mnogo su uložili da bi ih neko zezao. Mnogo su uložili, Vasko. Ja sam bio najveći borac protiv tog sistema, znaš i sam šta sam. Ne zato što, ali ja ne mogu da kažem da tu nema dobrih stvari, ja ne mogu sad da kažem da tu ništa ne valja, da ne mogu da kažem da ne koristim tu tehniku i tehnologiju. I da sad je ona nakazna i da ona neće ništa dobro da donese. Zašto? Sad je kasno da se vratimo, gotovo. Ja sam se borio 90. godina, do 2020. I shvatio da sam sam u toj borbi. A da samo imaš ove koji sede iza ekrana i pišu to ne valja, ti ne govoriš istinu, ti lažeš. Botovi, tako je. Ne, kao neće, evo radne snage više nemamo. Šta će da radite vi u Makedoniji? Evo mene živo. Šta će da rade u Srbiji? Šta će da rade u Bosni? Šta će da rade u Hrvatskoj? Bilo gde. Pričamo o lečenju. Pustimo sad ostalo. I o hrani. Ajde, šta će da radi? Ko će da plaća penzije? Te Petrušić, ko vе слушав за патишта Кина, доаѓање во Европа, кое цртавте тука со прст кој покажувате рутата по кој ќе доаѓат. Ја тога сваќам зашто и во Република Македонија има таква битка, таков конфликт кој да ги гради автопатиштата, дали да се кинески кредити или да се Бехтелиенка, односно американско-турска корпорација. Бидејќи тоа е всушност крвотокот, тоа се жилите како ќе се движи. Гледај, никад Американци и Европјани не би дали Кини да прави путеви и остало, да то nije sve zajednička grupa ljudi. Sve zajedničko. Pa staj, oni nemaju pare da plate da naprave puteve, nego su pustili Kinu. Pelješki most, pa ne Crna samo Gora, brza pruga od Budimpešta dole do Soluna. Hoćeš da mi kažeš da Evropljani i Amerikanci nemaju mogućnosti, Saudijska Arabija, nemaju mogućnosti da daju pare da se to napravi? Molim? O čemu pričaju ljudi? I na sreću što je Kina tu. I na sreću što je takav konglomerat takav kakav jeste. Jer imamo više šanse da preživimo, a manje da dođe do destrukcije sveta. I na sreću što je Indija došla isto na taj nivo. I što je Saudijska Arabija, odnosno Bliski istok. I na sreću što je Putin razuman čovek isto koji Amerikanci. Pa se dogovorio oko mnogih stvari, čak i da dođe do ozbiljnog razaranja i nekih njihovih razmirica. Imaju tu oni ljude koje mrze i neke društvene zajednice koji hoće. To su interni sukobi za mene. Ali da oni hoće da unište svet, pa li bi svet opstao? Nema šansa. Pa o čemu mi danas onda pričamo? Тоа што бевме како некои филмови со Джеймс Бонд, некој е будала на некој остров. Чекај, а о чему ми данас? На копчеке о растори света. А о чему ми данас onda pričamo? Pa oni danas mogu da zabrane da raste bilo šta na bilo kojoj njivi. Pa bilo koja zemlja može ti zabrane bre da dišeš vazduh kako treba. Петрушич, русите се плашат дека после Путин Русија може да се подели на 6 до 12 дела. Тоа е стравот на Русија. Слушай, и тоа го предават на нивни факултети. Дали тоа вештачки создава одредена хистерија во Русија или тоа е реална опасност после смртта на Путин да биде Русија поделена на 12? Да ти кажем едну ствар. Путин je to već sve napravio. Sve to kako će biti i šta će biti. Koliko od nas, kao što su podelili republike i što se desilo, tako i on sada zna šta će da bude s Rusijom. Da li će to tako biti? Ili na način kako se dogovorio s ljudima, ja to vidim na jedan svoj način i želeo bi tome da posvetim jednu čitavu emisiju opšte o razvoju Kine i Rusije, Indije, pardon, te tri velike zemlje, da bi oni shvatili u kom pravcu ide svet i da tada na jedan stvarno ozbiljan način pristupimo tom problemu i da kažemo na koji način i kako će te zemlje koje sad vidiš ovde, gde će Rusi vladati posle Putina opet, nema veze što će doći iz Amerike, Engleski i tako dalje, ali će biti Rusi i koji će te teritorije u Ruskoj federaciji, ko što je danas Jugoslovenska federacija, isto se dogovarati, isto skinuti granice i isto ući u konglomerat sa Amerikom, Kanadom, Evropom, Bliskim istokom, Australijom i ovim šta ti ljudi neće da budu slobodni, neće da putuju po svetu. Molim, šta, ruski narod se razlikuje nešto od drugih naroda, pa sad oni želi... Polna Antalija, pol London, Paris, Nica, Francusko krajbreže. I sad hoćeš da mi kažeš da ti... Jahti, Italija, Toskana. Pa ko je stvarao Ameriku? Ko je dao kredit Americi da se oslobodi? Ko je u Francuskoj koliko imaš Rusa? Šta je bila Oktobarska revolucija? I tako dalje. Šta je kod nas? Koliko kod nas imamo ljudi koji su poreklom baš iz Ukrajine, iz Rusije, iz Belorusije i tako dalje? Pa znaš i koliko ima njih po svetu? Koji su danas najveći protivnici Putinu. Koji jedva čekaju da uzmu te teritorije i gledaju za svoje parče. Pa tako je bilo i kod nas, kad se Jugoslavija raspadala. Ko je došao na vlast? Ko je uzeo vlast u bivšoj Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji? Pa oni koji su najviše držali barjak kod Tita. Ja sam normalno postao izdajnik.
Ja sam bio najviše za Tita, slušaj, ja koji sam god bio, koju god sam religiju, kad kažem religija, za mene komunizam bio religija, odnosno nacionalizam isto bio religija za mene, koju sam god religije se dotako, oni htjeli da me ubiju. Oni odmah kažu, ti si za njega, ti si nas izdo. Ako sam s one druge strane, ti kaže, ti si četnik, ili ti si komita dole, nešto si htio. Ako ti si protiv crkve odmah, ja sam protiv crkve odmah. Sad sam ja protiv religije, protiv svega, protiv svojih predaka. Sve sam živo i samo me šetaju s jedne strane na drugu. Kako im treba, oni s metlom ispod vrata. Ubacimo u jednu prostoriju, pa kad im ne trebamo odatle, ubacimo u drugu. Pa kad im to smeta, onda mi kažu, ti si najveći, počnu da me lupaju po leđima. Ti si sad heroj, ajde da ratuješ. Pa kad izginemo ko stoka, oni kažu, sad ćemo da ti damo jednu medalju. Pa kad se to desi, onda nas penju na bine, ko majmune tamo, da mi uzmemo mikrofon, vičemo, ura, napadamo i dalje rušimo, koljemo, ubijamo i tako dalje. Evo i ovi nesrećnici sad ispred Prištine, kod tebe u Skoplju, Beogradu, gore u Republici Srpskoj, u Sarajevu, u Hrvatskoj, sve na isti način, nesrećnici. Neko u kolicima, neko ovako, neko onako. Zamisli 170 € plata učeka, pa bolje sam i ja plaćao da rade za mene, slušaj. Dobro, Petrušić, koliko teroristi pominjali niz vaše teraci? Šta, koliko? Koliko je terorista prošlo kroz vaše ruke? Pa mnogo, slušaj, stvarno mnogo. Mnogo terorista. Mnogo je poveke od 100 ili pomalko od 100? Malo više, malo više. Mnogo je poveke od 1000 ili pomalko od 1000? Neka bude to. Neka bude okolo 1000. Neka bude. Ali... I site se tija del na sistemot. Del na jedan projekt. Ja to nisam znao tada, Vasko. Ja sam bio isto zaluđenik vere, pravde za državu. Država, branite, gradite, Zair, Afrika, Ma ne samo Francija, to, sve što je bilo. Bosna. Sve što postoji na ovom svetu, mi smo verovali u to što smo. Kosovo, mi smo bili vernici. Svi ti nesrećnici koji su držali pušku, bili vernici. To su bili vernici, Vasko, pravi vernici, koji su se borili za nešto zašto ih je uputio neko da se bore. To je danas problem. Ti vernici danas stoje kao prosijaci ispred vlada, ti im neko udeljuje i ko im kaže ti si dobar, ti nisi dobar. Dobro, Petrušić, ko im kažete na luge to, deka vo imena Francija ste pregovarali so Mladić, Karadžić za predavanje. Za Karadžić, za Mladića nisam. Da, so Širak i taka natamo i taka, so Mitara. To ne veruva, znajte, to je kako pred nekoj 100 godini, kako da ne se slučilo sega pred 15 ili 20. Da, ali Karadžić nije dao da ja svedočim u slučaju Srebrenice. Nije dao ni Mladić. Ne dade? Ne, slažem. Kako to da objasniš? Pa ne znam da to je prašao, znate. Kako da objasniš da u Makedoniji ne daju da pričam za Račinovo? Pitaj Boškovskog zašto nije dao da ja svedočim u Hagu. Da mu pomognete vo Hag. Ne da mu pomognem. Zašto nisu dali da svedočim u Hagu? Šta misliš, šta sam ja znao o tome? Ne znam. Pa i ne treba da znaš ti. Ti nisi ni plaćen da znaš što treba. Evo, ja sam prašao, ja sam platan da ga prašam. Čo znajete vi za to? Za tih 25 terorista koji su došli iz Amerike, nisu bili ni teroristi, bogati ljudi koji su došli da se prošetaju, obukli uniforme u centru Račinova. I šta se desilo pred napad? Šta se desilo sa 2 tenka, sa helikopterima, ko ih je kupovao? Pa neki moji prijatelji koji jako dobro poznaju. Ko je donao naoružanje za specijalne jedinice i tako dalje. I nebitne su te stvari. Kad se desio atentat na Kira Gligorova, ja sam tad bio u hotelu na 100 metara odatle. Tomo Avramski, veli deka ste bili v Skopje, se znajete li vi so Tomo Avramski? Tomo Avramski je čovek koga poznajem još iz Francuske. To je čovek, ja slobodno mogu to da izjavim i da kažem, da ne postoji čovek koji je bio u Francuskoj da mu on nije pomogao. Da li se radilo o Srbinu, Makedoncu, Muslimanu, Albancu i tako dalje, taj čovek je preko 10.000 ljudi pomogu što ja znam. Neka čak i familije mu je trpela kad je on davo ljudima. Ja mu znam kuću gde sam bio, on je stvarno dobar čovjek, prema meni 10 puta. Kad god mi je šta trebalo, čovjek je bio prema meni jako fair i korektan i sve što mi je trebalo, on je uvek, uopšte nesebično je pomagao. Znači, ako sam... U Paris? Ne u Paris, gde god sam ga sreo, dalje Nemačka, dalje Austrija, da ga sad zovnem u Makedoniju. Znači, Tomo, kao čovjek, je volao da se druži s ljudima. U kojoj sferi, kako i šta je on na ovim teritorijama ovdje bio, ja stvarno to ne znam. Ali tamo ne postoji mesto ili čovjek da on tom čovjeku nije stavio ruku u svoj džep i nešto učinio, dao i uradio. Verovatno ima ljudi koji ga ne vole, kojima je možda nešto loše uradio u životu. Koji je govina deka rabotal za službi, za poranešni Jugoslavija? Slušaj, to su samo priče o kojima ja stvarno ne znam. Ja znam da je poznavao sve ove ozbiljne ljude, stvarno je poznavao, slušaj, znam za to.
I znam da je veliki, znam da je elokventan, znam da je pisao, čitao mnoge stvari, znam da veoma se lako uklapa u sve društvene norme, da je čovek koji zna da se stvarno onako gospodski ponaša u mnogim situacijama i tako dalje i tako dalje. Za mene je bio gospodin. Ja pričam za mene. I ja stvarno mogu samo da kažem da taj čovek zaslužuje, ali ne znam da će drugi ljudi to govoriti i reći, ja koga god sam sreo blizu njega, on mu je pomogao. Ja, pričam za sebe. A znam najmanje, evo sad ću vam kažem, najmanje do 250 ljudi. Znači 250 ljudi ja poznajem lično, kojima je Tomo ozbiljno pomogao. U svemu, slušaj, ne samo u materijalno ovako. Znači sve što je stojalo usput. Tako da za tog čoveka ja lično imam samo hvale. Na koji način i kako je on radio i šta je radio na ovoj strani, stvarno se nikad nisam mešao i ovim putem želim da ga pozdravim, on je stvarno bio moj drug, prijatelj i kad dođem dole u Skoplje želeo bi da ga vidim. Normalno, mi nismo imali nikad nikakve razmerice između nas dvojice i smatram i dalje da mi je prijatelj i tako dalje, ali za mene on bio veliki čovek u vremenu kad sam ja bio dete. Pričam kad sam bio dete. Sigurno. I to je davnih 80. godina kad je on bio čovjek, tada kad je na nogama stojao kako treba čvrsto, imao mnogo novca i tako dalje, bio jako bogat čovjek. Kad kažem bogat, imao je dosta novca i nije štedeo taj novac, stvarno je nesebično pomagao. Спомнавте тата Киро Глигоров. Хајде да завршиме во две продолжења ќе биде оваа емисија. Веќе 75 минути разговараме, нели публиката да може да здивни, па оваа емисија па ќе емитуваме во недела веќе вториот дел на емисијата. Само да ве прашам со Киро Глигоров. Спомнувате дека сте биле во Скопје неколку пати и Аврамски тоа го кажа во интервјуите дека сте биле во Скопје, меѓутоа по сосема друга работа. Имав една многу интересна средба на еден поранешен шеф на македонските служби заедно со Тома Аврамски, кај што се спомна две имиња. Едниот е Пера Опачич, кој бил представник на војното разузнавање, имаше некои акции во Бугарија и така натаму, и Лаки Дугиновиќ. Знам, Лаки е добро, Лаки ми пријател и така даје, ali небитно, кажете ми се. Учествуваа ли тие во атентатот на Киро Глигоров? Пера Опачич? Ништо од тога не е тачно. Ништо. Атентат на Кира Глигоров е поставлен сасвим од других луѓи и поставлен директно из Македонија. Луѓи кои су то поставили су озбилни аматери и зато су га слабо повредили. Вие бевте таму? Јас сам био у хотел. Тад су требали да наместе да доđe да ме хапсе и тако даље из македонске службе. Неки људи из едне друге службе нису дали и тако даље. Тоа е био рат. Тоа беше војна, до истребување. Тако, тоа е био рат тад, пошто су неки људи одавде били позвани, оз ова две лица за која кажете опште не е тачно, ни тада нису били на тим територијама, ја тврдим, ја лично. Значи, знам да нису на тим територијама, Лаки ја познам јако добро. Значи, не ни Лаки, ни Перо... Не. Никакво говора нема на тоа. Бомба која е била поставljena je bila sa veoma malo eksploziva, sa opiljcima i onim sredstvima koje su bila postavljena. Bila je precizno usmerena i ona nije trebala da povredi njega, nego samo vozača i tako dalje. On je greškom pogođen i to, imam i snimke posle toga i tako dalje. Ja sam došao do nekih stvari, tada smo radili na tome. I odustali su od toga da imam ikakve veze sa svim tim stvarima i tada je to bilo neophodno jer su trebali da ga sklone. On je politički bio jako aktivan i mogao je da dobije Makedoniju tada. Znači trebalo vozačot, a ne Gligorov. Tako je. Vozača su trebali da oštete, ne da ga ubiju. Inače da se postavi eksplozija, da se to uradi na jedan način koji bi bio smrtonosan, to sasvim drugačije lica bi radilo. To ne može se spasiti. Tako je. Uopšte, to se radilo o takvom jednom činu gde su njega trebali da neutrališu kao političku ličnost. Видите, вие секој сте важеле за експерт за експлозив. Овде, значи, смета дека намерно е ставен експлозив за да не успее целата операција. To je ono što ja znam, slušaj. Isto su istraživale službe koje sam ja poznao tada, koje su se bavile time. Pošto sam bio na licu mesta, ispitivan sam više puta na te okolnosti, šta mislim o tome, normalno dobio sam i snimki i sve ostalo što je bilo. U početku su to makedonski službe, kad kažem makedonski, postoje deo ljudi koji je to hteo da sakrije. I način da prikaže kao jedan teroristički akt na sasvim drugačiji način, ko želi, šta želi, da su to uradili jedni, pa onda im nije odgovaralo, pa drugi, pa kad im drugi ni onda treći i tako dalje. Šetalo se, znaš kako, sa metlom ispod vrata jednih, pa drugih, pa trećih, četvrtih, petih i tako dalje. Kiro nije teo mnogo da priča, pošto je bio uplašen i tako, kad kažem nije hteo mnogo da priča. I on je dobar deo istine znao, radilo se o mnogo velikim stvarima, novcu i tako dalje. On je trebao u političke vode i oni nisu više želeli, zapadne službe više nisu želeli da on se vrati u politiku. Im smetaš? Nije im smetao, nego je stari kol. Znači, završi rok... Nije mogao da uđe u ovu tehniku i tehnologiju. Ja tad nisam razumeo, Vasko. Komplikovano je to razumeti. Znaš, ti ako ne uđeš u ove kablove o kojima ti ja sad pričam, za 2 godine si bez posla.
Znači, dobro upamti što ti je rekao Jugoslav. Za 2 godine si bez posla, ne uđeš li u ovu tehniku i tehnologiju o kojoj ti ja pričam. Ne zbog mene. Volio bi da nastavimo ove emisije u narednih 20 godina, Vasko. Neka smo živi. Pa nema da li ćemo biti živi. Onaj ko ne veruje u život, on ne može ni da živi, Vasko. Onaj ko ne želi da stvara, on ne može da stvara. Taman da padnu atomske bombe sad po čitavom svetu, onaj ko preživi mora da nastavi da živi, da se bori. Sad ne može neko da mi kaže da je gotovo. Šta je gotovo, Vasko? Šta je gotovo u životu? Nije ništa gotovo. Gotovo je onog momenta kad ti hoćeš da kažeš da je gotovo. Ne može kad oni haću. Ja sam bio zatvoren, vođen na streljanje, uništavan, suđen 23 godine i tako dalje i tako dalje. Evo, ko što vidiš, uvek padnem na nekog Toma ti pomogne, ja, ti, Marko, nebitno ko kome. I сега ste slobodan čovjek. Tako je uvek. Sad sam slobodan, posle 23 godine sam ja slobodan čovjek. Ali ja sam svoj obraz, kad kažem svoj, ne, ja sam kao vojnik slobodan. I Srbiju nisam naneo štetu. Tamo gde sam ratovao i nosio pušku za nju. Nisam tako ni Francuskoj naneo štetu da sam nosio za francusku oružje. I svako ko me pozvao da odgovaram za dela za koja su pričali, ja bi se javio tom sudu, tom državi i na to mesto. I smatram dužnošću svakog čoveka, uzimajući tebe, ako napraviš neku grešku, pojavi se sudu i bolje odgovaraj, 2, 3, jer ti znaš da sam bio optužen za atentat na vašeg predsjednika, na premijera, pardon. Pa sam se javio tužiteljki, možda odeš kod glavne javne tužiteljke Makedonije, moj advokat je zvao... Zoran Zaev. Tako je, oni su rekli da ja spremam atentat na njega i da je Jug, da je moj vojnik. Neka vi su pomoćna delite i tako. Tako je, ali ja tog čoveka stvarno hoću da vidim. Da im zašto su mu to namestili, komu je namestili, šta je. Hoću kao novinar da ga vidim. Hoću da razgovaram s njime, hoću da odem i kod tužioca. I to mene ne interesuje sa one strane da sad mi sterujemo pravdu i ostalo. Ali ja ni od njega neću da se sklonim. Zašto? Jer mene interesuje čitava manipulacija tog novog svetskog poretka. Ali ne u onom smislu da sam ja sad gnevan i kivan na svakog čovjeka. Svako je radio što je mislio da treba da radi. I svako neko odgovara za svoje postupke i svoja dela, Vasko. Ja hoću da znam da ti kao novinar, šta tebe nagoni da ti to sve radiš. Hoću da znam, Vasko, da li ti to radiš samo da bi imao materijalnu korist ili stvarno hoćeš da nešto doprineseš nečemu ili nekome. Ne ti. Pričam za svakog čoveka koji stoji iza ovoga gde mi pričamo. Ovo je gore nego puške da držimo, Vasko. Ovo zavodi ljude. Ovo razara ljude, ovo uništava ljude, ovo ih vodi na pogrešan put. Ovo ih dovodi dotle da ljudi mogu da stradaju gore nego od pušaka i rata koji smo mi vodili, Vasko. Ovo nisu obične priče koje mi danas pričamo. Petrušić. Tamo umiru ljudi i u Ukrajini, umiru i u Sudanu, umiru i na mnogim drugim tačkama gde su ljudi obespravljeni da bi se ovaj sistem stvorio. Mnogo ljudi umrlo od 2020. godine do danas. Zamisli koliko može da umre ako ne budemo malo zreli na našim teritorijama. I ljudi ne budu shvatili u novom sistemu, odnosno na novom načinu života kako treba i šta treba da urade, da bi mogli da shvate da ne budu mete više ljudi koji će ih zloupotrebljavati i maltretirati. Kao što si video, mene je pobedio, ovo je moja knjiga koju sam napisao sa pukovnikom Stevanom Đurovićem. Znači, to je knjiga Zašto ćutiš Srbijo 2 i u njoj možete vidjeti, mene je, ja mislim, smem da priznam, mene je pobedio Abdel Frešeri. Znači, ja sam izgubio bitku za Kosovo od Abdel Frešerija, odnosno za teritoriju Balkana. Njegovi sledbenici su pobedili, ja im čestitam i smatram da te ljude treba da im dozvolimo da nas kroz ovaj novi svetski poredak, odnosno sve ovo o čemu pričam, i povedu. To su ljudi koji su nekad živjeli u Janjini, mi smo pričali o Moskov polju, pričali smo o mnogim stvarima koji se tiču toga. Imaše burni reakcije. Pa nema više razloga. Gospodin Toma Fila je izašao grudima 2015. godine i obelodanio sve to i njemu svaka čast. Ja mu kapu skidam zato što je smeo sve to da ispriča, normalno kad nas je totalno pobedio i razorio. I svaka mu čast. Znači, on je uspeo kao jedinka da sve generale pobedi u Hagu, da sve kaže svakome, da svakome stavi prst na čelo, kako u Makedoniji, tako u Srbiji, i svaka mu čast. I rekao da je cincar. I svaka mu čast. Petrušić, može li za ta knjiga, za Pariz 2024. godina, što ke se slučilo po 2024. godina, za simbolите i oznakите na Wagner, na ruskата войска, за Украина, за Трамп и сето тоа во втората емисија. Ние разговараме некаде околу 1 сат и 23 минути во првата емисија. Мислам дека едно одлично интервју направивме,
Кога некаде 2015 година ми рековте дека ќе ми се јави Ердоган после интервјуто со вас, јас не ви веров. Една година после тоа бев поканет ке Ердоган, од оправдани причини не можев да одам, бев поканат 5 до 7 дена да бидам гостин на Ердоган, токму после тоа интервју. Прв пат кога ми кажавте не ви веров, од кога ми се јавија луѓето кои беа представници на Ердоган во Република Македонија, реков биди овој човек на вистина ги погодува работите. 1 сат и 24 минути, ајде тука да завршиме, да остани за втората емисија, да биде уште поинтересна. Васко, овде се не води рат више ни против кога. Šta su ljudi uradili za nas? Našli su nam dva klana i uvek ste vi crno ili belo. Ovde više nema crnog i belog, ima 100 boja i svakog mora da gledate. I svakim putem mora da idete. Па зато е LGBT, пошто тие се виножито. Тука ние имаме црно и бело, а кај нив имате еден цел спектар на виножито. Може би тоа е суштината зашто тие ќе бидат носители на тој нов свет. Da, ali kad dođe ta visoka tehnologija i oni će biti ugroženi. Ništa ni oni bolje neće proći od nas. Znači, mi za momenta smo bili prvi potrošni materijal. I kako se penje taj nivo veštačke inteligencije koji će se instalirati u društvu, onda će biti svi isti. Kad kažem svi isti, niko neće moći mnogo da manipuliše sa time. Zašto? Jer kod mašina neće imati prilaz svako. I te mašine će biti kontrolisane sasvim sa druge strane. Ima tu mnogo ljudi koji će se pobuniti. Uvek će 10% populacije da strada. Ali će onih 90% doživi, koji posle drugog svetskog rata, kad se rat završio, koji posle 80. godine kad se napravila Evropska unija, koji 1900. godine kad je počela da živi Amerika i tako dalje, ko 2000. godine kad je Kina počela da se razvija kako treba, ko danas 2020. godine kad Indija uzima primit, ili Pakistan, i da ne navodim dalje, da ne pričamo o Japanu. Znači sve visoko razvijene zemlje su počele da stagniraju, a nove zemlje kao su Kina, Indija, Pakistan, Saudijska Arabija, Kuvajt, na Bliskom istoku će to isto uraditi s Irakom, Libijom, Sirijom i tako dalje, i zemlje će izrasti. I to zna Izrael. И тоа ќе озбориме во следната емисија. Tako. Фала за оваа емисија. Hvala i vama što sam bio Се vas гледаме gost. недела во 22 часот. Hvala vam puno što sam bio vas gost i želim sve gledalce da pozdravim. Ова беше емисијата во Центар, ова беше првиот дел на интервјуто со Југослав Петрушич. Ако ви се допадна ова интервју, ново дружење недела во 22 часот, вториот дел на интервјуто со Југослав Петрушич, ако ова ви се допадна, да ми верувате, дека во недела во 22 часот следува второ продолжение. Исто така бомбастично интервју со Југослав Петрушич до недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде да си.